Meeting the video Ambu Notice window the Doctor. Hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window, a dialogue to connect the people of Notice. Ngasigo in a special Notice Dialogue episode Tamzuri ba topic asi AMIT SHAH says solution after election have any India gi amna maming even national media mo economic times na loba interview mada India gi Union Home Minister Shri AMIT SHAH na Manipur the hokiba megi tang ahum dagi ngasi phawa lieutenant thirdly ba equity violence natragan conflict high conflict asi hoju phawa lotion dan leiba siga mari le na hangiba wahang singda mak phongdokhibaji mapungoina Manipur thoi conflict asi masi ethnic conflict ni high Manipur le riba ethnic identity community singi marak thopa conflict amani masi terrorism ni thong natte haba ma yam clearly haiki high wafam simak equity BJP India की लेरिबा बीजेपी की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट मसी ऑफम से इथनिक कॉन्फ्लिक्ट नते मसी टेररिज्म नते इथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मसी यम क्लियरली थमकी मसी की मथकता हाइब इंटरव्यूज द तोहान तोहान फम याम फंगदो की ऑफम सिंगदुगी मनुंगदा हाइब मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट असि इलेक्शन जी हेक लोइबगा सोल्यूशन सोइदना लागनी हाइब ऑफम थमकी हाइब सोल्यूशन जी नाकन अनिमक हाइबदाई मसी की conflict si yauri ba maiti amadi kuki animak se wari sanaraga amasung dialogue tawnaraba matungda amasung empathy minung sigi mityeng nakal animak tegi yengminara matungda masi solve tawba yai he masi solution si pro kan have ge ache pa form mazo India gi Union Home Minister sina thamgi Union Home Minister thamgi ba wafam se national media punamak ta masi report tawba masi da natana Manipur gi local Delhi's amasung Manipur da leiba media punamak nasu yam chawba wafam mo ina apukhana re haibo wafam masi Manipur da hok chahi ama sangna chatharik conflict amasung violence sida haibu wafam asigi wahan thok se karino aje koina karam karam mi yengbe abge habu khana nabi gidam ngasi Notice Dialogue ki studio da national level ba Manipur sangnai raba expert ching je tam nokse ki kalkhun uchage ahmada tam nokchari amsu ki khun uchari Manipur ki sangnai raba public personality amo evident dana Manipur da thoi bi tongan tongan ba socio-political events mayam asida comprehensive or analytical observation of the commentator na bibiri ba Manipur sangnai ba socio-political commentator Pamung Potshangbam Sonamani Pamung taram nokchari kai khunu uchari thank you very much for joining us Pamung anishu bata taram nokchege Manipur gi another prominent public personality of Manipur State Human Rights Commission ki hanagi acting chairperson oi bedana dana senior advocate amushu oiba adu Manipur ki miyam gi yam nok leina ba mari phaba yang popular personality amani Pamung Khaidem mani Pamung taram nok shirika khunu uchare loinana another political activist Manipur Congress Committee spokesperson and also advocate Manipur High Court aikoi nushi aikoi yamba Rabi Khan basu taram nok shirika khunu uchare thagachari loinana hanba question se ai Pamung Sonamani dagi lakchege Pamung da lakchani muje Pamung AMIT SHAH na wafam amadi phongdoe high interview sida high wafam amzi gi manungda ahamba da Pamung da lakchani baze Manipur da thoiba conflict se it is not terrorism but an ethnic conflict Manipur da leiba ethnic community gi masen da thokpa violence amani madu gi violence ni but not terrorism have a Pamung kai observation lai Pamung because how much any tip go in the culture musu in the culture ki editor in chief Brajan Nigomba the former chairman Human Rights Commission ki obiramba Khaidem Manisa amadi renowned ku advocate Rabi with malam tabili punum se in kok Nigeria yung view issue have say no manini humni thopum hokadai no haibada chahi amai henjalakpada mi shirakpagi masing sum hengalakpa narakpagi saruk henjalakpa chaba thakpa phangdadunas anawa kayamna kui masing hengalakpa mi punwa brain se choirakpa khotpa tumna loiribasi matungda bhaw masi terrorist ki group natte aduna masi election loiraga masi conflict ni or masi election loraga masi koi tangdulita antaraga masi akhoi taisan ba honagani haibase imong amda khanaba chenaba to haibase bhaw kadai no haibada pungai ma pungamagi manungda
family the khana chenobu taisin bu khonoba the matam changya mi lising lakta asukjam homeless oidanam shiba changbagi mafam khangdadanam norokta libiga chapana liba punamakesu either it is a terrorist phare terrorist definition se lamhen myoising shiba ki der myoising sena laga terrorize torga chain gitibu makhoi se terrorist haina ayamba akoina longni adigi tawribi ngasi entire community chin kuki jo manipur da leibata natana india ta leibata nat india mafam pam da leiba chin kuki jo mayam sing se churachandpur or pherjol or ati mafam da leiba puna mok siga mating se pangu na lai including from the abroad Myanmar or Bangladesh or ati da leiba bo laktana changna lakna tawribi puna mok sibu mase terrorist na to terrorist laga ngak ke tamaktani tawriga neire kol chakri do okay I agree terrorist service ide adu city permanent with cleansing of one particular community that too by this the terrorist group chin kuki jo in any manner makoisi chumna they are not waging war against the government of India or against a particular community the kaidobugi mukhone taguduri no they are waging war against the government of India haribadi kaide underground groupment insurgency groupment moi tauri se naga gi leiri se mijogi se hane taurumi kholi ati se tauri akoi gi city particularly why a particular community cleansing completely mukhoi area digi tanthog mukhoi nat legani a country to be formed mine to sibu masigi hena sathiba masina tamthiba jatsu kadai de legene how the Bharat Sarkar karamai to came into conclusion that masi ku election lore to adi manung da chahi mad hanariba haliba mi punamak chabum tabum khangdadana akoi bu koi sarang da thambadu nakan punamak to lone question laga akoi chatpa yade na koi lingbu yade Manipur da leiba who is called Manipur kanadigi ko buna Manipur sahib taradi is it not from the Manipuri na koi chin kuki jo na koi ne ate to country de na koi lag no utang bi dun lag leiba na koi de piba mo koi bun are they real the son of the soils government of India I am asking you makoi bun importance piraga son of the soils punamak akoi mem lakpa punamak makoi di 1704 or sorry akoi 1801 or 1804 da ding ngakto ne khara khara lakpui watani adu se Maharashtra Churachan Maharashtra man thambiri makhare ngaktani akoi ishagi iramnam da koi bi leiba pida dana akoi bi jail dawna thamiba akoi awana sibu yengdana Bharat Sarkar how you could you came into conclusion that akoi election lo higani till such time आप आपस में मरते रहो आप आपस में लड़ाई करते रहो और सस्पेंशन ऑपरेशन के नंगे पीरी पुनः अपना काम तुम करो I am asking the government of India suspension of operation की नंगे पाई भी मयाम पुनः नकोई ना मकोई भी नंगे लोग तो so what is the reason behind it भारत सरकार नकोई के मकोई के मणिपुर सरकार का ट्राइपार्टाइट टोकते लेबर एग्रीमेंट मपान मोई की केमनी मपान थोप यादव it is you that government of India you sign it नोमई नोई पाई जाते नखोई शो अमन नोई न पाईगन उपुगी शो अमन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी न पाईगनी नखोई नि शो दो हंगदो नोमई मैम दो नोई चेक तो बुझाए नशे कदाई चखरे सस्पेंशन ऑपरेशन द लेबर 2300 लेबर मिहात पर मैम पुनम तो नोमई दो पूर्ग मैम पुनम मणिपुर की एरिया पुनम से क्वेश्चन लगा मखोई न लुचिंग मखोई न कापग हल्ली व पुनम से भारत सरकार नखोई करीन पखुम न पीब ngangbo degene why your bias why hayo ko wahi mangjege adu mi ana bon lady butubu ana batun latun shok tun lady madubu ngai ko hi ko election to gi chahi me changi gani till such time you wait nang ngai ko nang narsu nadan leyu akoi election to election lo idir bon na no narsu na ko musu जंग ठोकते क्या आपका ये इरादा क्या पक्का है क्या आप हमारे भारत के रक्षा वाले हैं आप इस देश के आप इतने बड़े प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी हम आप दोनों को हम हृदय से हम आपको हम पूजा करते हैं लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप
आप अंधे की तरह आप हमें अलग आंखें से देखिए, दूसरों को आप खुल्लम खुल्ला आप छोड़ दिए हैं। असुमाइन तो नखोइन तो वीरवशिव भारत सरकार नखोइन पामी बसे करीनो। क्या आपका इरादा ये तो नहीं कि सारे मणिपुरियों को आप इनको कसाई तरह काट करके इनको पूरा आपको यहां से इस धरती से उनको क्या आपके उधार कर देंगे? अदुदी फतेदा भारत सरकार तो भी न कोई इलेक्शन में लूबरा कोई नियम हल लगा कोई भी चट यादना कोई मपान थोप यादना पोची ममन से हेंगलपन मरोन लारिक तम चट अंगांग चट ngमदबा अना एक पुने चट ngमदबा मी कया न कोई बायर द मी अनाब मी अनि हुम पुगदरी से कोई बस सर्विस ट्रेन सर्विस चट लेजिट मियोइसिंग इंक्लूडिंग अस कोई वो थापना सीएमसी बेलोर वो बायर चट ngमदबनीना कोई ट्रेन चल नुमिनी हुमनी तम चचे ngasi lambi pun mo loin kakhre anaba yengu chap pasu yadre mapana chal lailo ch tambai tamang to plane chap lupa lising tara kun pirga thabang ngam mi kayam ne jauri kayam na sing pun mo smipum pun pokhui samai tan pullaga thamaga election loirega adi matung da tangdu lekta na koi khan gani khurna adudi kari haigini adudi मी शीबल और मरीज मर गए फिर अब डॉक्टर बुलाओगे, यही है क्या आपका इरादा भारत सरकार? यही है आपका दया हमारे ऊपर? और तो फतेदा भारत सरकार अकोई सेंग हर बद मिस्टर मिराज मसे तो हम थोकते सुमाइन तो दना अकोई दी यूक्वल ट्रीटमेंट पी दे अकोई भी याम न थवा सादे अकोई थवाई नुआईते मसी बीजेपी गवर्नमेंट नसु हाइब ngमदबनी न कोई सरकार न असोन बलीबनी न चाक पस थमोई दे चाक पस कोई चाक न सुम लेरे अदु करियन भारत सरकार न पामे बसु नोने पुलपुन कोई पुन मुसे हाथों के नोये प्लान लिब्रा चीन कुकी जोग मानरेगा चीन कुकी जोग मानद्रबदी there is no reason I see that you are delaying tactics न तोड़ी बसे ये तो नहीं कि आप मणिपुरी के जनसंख्या को आप घटाते रहेंगे ताकि हम जल्दी हमारे जनसंख्या कम हो जाए मणिपुर का नाम इस धरती से क्या मिल जाए अधीर तो भी नहीं भारत सरकार नुंगाइते नोने तोड़ी पुन मुसे न कोई प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर सबसे बड़ी दुख की बात इस बात पर है हमें खेत न कोई नशी जब से मनुंग द प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर न कोई नुआई तब स्वरूप वही है मतलब फुल दुखते नशे बहुत से मनुंग द हमें इस बात पर खेत है हमें बहुत दुख है मणिपुर में जो घटना घट रही है मैं शीरीपुर में से नुआईते को वहीं से तो वहां बदल न कोई आपका क्या कमी है आपको बताइए आपका क्या गर्ज है बताइए क्या आप इस बातों पर आप इतने क्यों खेत क्यों है हमारे ऊपर क्यों है आप इतने हमारे ऊपर भड़क गए क्यों है ऐ मसिन वाइते असिने ताकपदी न कोई बसे मणिपुर दलीबा मणिपुरी अखोय मणिपुरी मीन्स एक्सक्लूडिंग दिस चीन कुकी जो हजिती 34 कम्युनिटीज अखोय मैम पुल्ले मणिपुरी कम्युनिटी हर को दुर्मा जी मणिपुर कम्युनिटी ने चीन कुकी जो मकोय बसाना मसागी कंट्री तांगे चकमना देयर आउटलोड people. So I include only 34 communities. हो जी 34 community अखोई से उन्होंने यनिंग दिरबने भारत सरकार हमारी क्या गलती है आप जरा बताइए भारत सरकार हम भी आपकी तरह आजादी थे न कोई लागत तो ज्यादा कोई फर्क ज्ञानता लेमिने का तरह तो कोई चंबी की तरह हारेगा न कोई शून्य था फरे ननिंग नमदो को तो क्या हम ले होजिक तो प्राइम मिनिस्टर ने आई थवाई नुआईते सुमाइने मणिपुर द हाना खुन तोड़ी से आई थवाई नुआईते आई थवाई द कप्पी है वही अमत सो हायु के दोगी नशे बहु समनदा आई नशे बहु ना कुंग से अमत तागिद्री होम मिनिस्टर ने समद नुआई तो समद पंग दु तापदी न कोई से हलन गे ने तो भी मदे नोई प्लान लेब्रे ने थवाई नुआईते भारत सरकार तो भी गनु मधुर हाई थमजिगा हम राउंड थवाई नुआईते अबसिमा कोई पबुंग यामना इमोशनल होइना कोई थमी इंडिया गवर्नमेंट रिएक्ट तौरी मथन से कोई पबुंग खाइदे मनि लाक्सगे पंग लाक्सनिंग बसी यूनियन होम मिनिस्टर न फोंदोखिबा अनदर याम मरुबो वफम ममा की मीडिया दे याम कन्नदी पनगिदा बजे मसे आफ्टर इलेक्शन मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट सी लोशन बजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी ओगिने थमी मसी वाफम जी पबुंग कमाई येंगे आदि ख्वाइदगी यानी इशू पुनमकी मथक्ता मणिपुर की इशू सिलोशन बसिना ख्वाइदगी अवांग थक्ता मसी की येंजे थमी है बजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर की इशू सी हम सीरियसली लौरी है की वाफम ओइना उई पबुंग याबिनिंग ब्रा कय हेबिनी होय अदुगी वाहंग दु लाक्तरिंगैदा यामना मरुइबा वाफम ममा आइलोगी छात्र मोइना फॉर द लास्ट 46 years
maruina terrorist ni ana laukthok khraba terrorist natragasu adugumba mayam adugi sogmar phuga nithoi sri biseswar dagi horaga kano 2000 bhawba kewa kelgi mako asi bhawgi da underground yankai humpu chama so called underground leader ne hairiba sing adugi criminal cases mayam si dil torakpa khara nauringi matamda amu oina what is terrorist what is terrorism haibasi law na kari hairi haibasi to my understanding to my poor knowledge as dai khara thamjage terrorism hana haiba terrorist and haibase masi karino haibada to strike terror in the minds of the people miyam da aki tujungba pi ba strike obado adubu terrorism ni haidna law of terrorist ki da adugumba magi definition du pi samna haibada amu highest forms of fairness aki ba haibichi ki khwaji ki chawraba mong do the maximum fairness do adubu act of terrorism ni samna haibada nupa mana nomen katan hattare haibisi da ki bam pu idana dam ki re ko si khatan na taba hekta nang hat laga ni na hairaga yum du da leram mi mga je ta ma thong khang da na hat pa tupa bom thajin ba dong dang an tauba adugumba ama well plan ma ga loina na adugumba gi chathara ba act of terrorism act of maximum violence acha masibu terrorism ni haibasi general public na khangbi bi cheming assignment ta karikal khara nei na bada high terrorism acha manipur gi rang chi terrorist na te terrorism na te hedna india gi home minister na hai gare ada misam prajai ko na su radio dara kana wang pokum tong na bada misam prajai ko na su act of terrorism chi terrorist se karibu no hai bise ko khangma chumi hai ba khara ai tare aduna chigi chida khudong chabal lorga what is terrorism hai bise da aina haijarip che arrival on the hargana akiba khwaji chawna kibido maximum forms of fairness asibu asamada terrorism kawya adu migi ijamadu terrorism ni adu chaliba mi adu na terrorist ni bodomoina hairabudu india gi logi makada unlawful activities prevention act 1967 as amended from time to time asida manipur gi laloba maru oiba agui pele unle pripa KCP KYKL मैम लेरिबा मैम से मसी आईन यादव संस्थान नी हाइदना सेक्शन 3 of the UAP Act की मखादा लौटोपगा लोइनना मखोइ से अमुक समनो खरब मतुंगदा मोइ से terrorist नी हाइदना शेड्यूल दा याउरियबा अदुना अदुगुम्बा मोइगिना ओइरिबा मोंग असिबु इंडिया की लोग मतुंगिनदी terrorist नी terrorist organization ने ना हाय now होजिक मणिपुर की दा लागा Manipur kita kuki lamen to henba ikona narco terrorist kuki narco terrorist mapandegi changakpa aduga Manipur thogai ba pamba manungdegi hana leiramba waragasu mapangi sapu duna aduda hogat pangam dadana pulaga micham praja singdu de yaujaba nate adugu ki henbadegi moisu yauba malale adugum bana tawriba digi su gi angbuda tawba militant kuki militant ni na hairiba su ge agreement tawba hojipudi leitaraba chudu chanadraba asigi tawriba miwi single loinana mapandegi changakpa drug karbar tawba aduga drug tu yoleraga narco terrorism harise narco haibisi drug haibani adugumba NDPS ni India ki narcotic drugs and psychotropic substance act 1985 ni legi India ki law te prithvi ki chu America da chu kala law ni le adugumba adugi punishable oibe yaba thabuk tawba adugumba mayam sina drug ase popi ase tharaga drug onthoga madu yontho eraga maduna aina yadaba nongmai leiraga adu drug tu sare eraga lula loleraga cartel to eraga nongmai pairaga miyam da onsindana sarkar da kihandana noi sarkar sibudi nawa lawdabani akoina ngami haibisi utpa adu so yauri terrorism gi meaning da terrorism sina noi sarkar ga chunate akoina ngami akoina haibisi tawgudamni haina tawbigi posak utpa pot aduna yaba aduna adugumba tawri basing ado
aduna micham punamag adu moigi micham sing du chunam thereraga adumba atopa kalup amada maroina miteida karigidam te tawbuna di khangdaba adum gi chathara ibala se natraga adum mi conflict se natraga war like situation se masibu act of terrorism nate aina hai bising sai gi definition du da tabra ta dabra du mayam na khanbiro adugumba mihat mipun chumnegi dang kapaga hatpana taba manga kakpa ama tawba ko hoi moiduna terrorist singduna act of terrorism achi changchilak ba kanda somda laman khumada madugi defense tawbada hoi somda chu khara dum tawi tawramgani tawpum thoi maramdi tit for tat aduna adugumba tawba pot mun leibutu da hairi ba act of terrorism itself cd kukilamentu henma singsina tawe abako adugumba tawri ba pot aduda aikoigi honorable home minister amit shah na manipur gi irang asidi masidi terrorism nate aduga metega kukiga ani kanglup ani siyana hanana ba aina hona gani adu bol loiraga adudi tahiyama hele ani chang e hoje nimitara ni mo changchela si nangai de kedoraba nangai da dum hana badami chani yankai sire official na chani trate la hele da an official ga polaga de chahum helamani mi chahum hen siraba mi kontrani pu hen mangamba kang ani maki adu de ge loina na yum leching taruk taret mai thado kharaba mai teigi churchanpur da pona manubumi oi kharaba adu de ge tengnopal da adumba bhut pret ki lammalaba pum ate akai ngaktan thalaba kangpok pret thalaba chumi itegi khaktegi umchuna te amadi lamman khumada moina torpati asau ba ka badagi lamphel da karida tampak ta leiba kuki ga kangbuna leram sing adusu mangan tan bigi thabukchi tawe bako aikoina mete ne dar mete de kan tawde na hairoi bako mohina kuki lamentu helmesu moya haraga kuki punam aikoina lawwe ade kuki lamentu helmesing do aduna tawribe ek asibu nahan makai chi khamdraga bol loiraga khangani bhot tawdringedana bhot tawdore haiba bhot tawragana bol loiraga khangani hayeng bol loiragana karigamba BJP na pramanamani laibak thidana kadro Prime Minister Narendra Modi no oiraganu natraga karaga so Narendra Modi no Prime Minister oibeda Amit Shah no Home Minister oiranu moi manung daina dama sindok chin tawdab sumale hai subject to correction ko aikon tamangamde adugo megi phibanda lakanda mana loigedabani hojikki de kari hojikte to mahana ko achi numi kon manga controlni wali dano ko jun mari bhaune ba mo loi bahar se asi bhaw chi de to mahana ko kuki na hale no edum khale sero no na mo hale kuki khale sero mai thano ro tawno ro bom kapthoro adum ngayu hainu leiba iban misi managi iban case ki bhawbada karigumba ma tawre mi duna agi lamdu loge dore du tawre interim order aduga status quo adagi haidana adug malaria ba adug ma pot ponam se mana bol lorakanda noeni kauraga tawne de bol loidringai sidadi aside dum hana ko dum thindana ko na haibana ba aduga atopa mana hujiki hairi ba mana terrorism ge ek nate haire ma haibse kam chumi mana haibse mi konma panda 2023 gi adwai du te aduna numini humni leramma ga trangani subada 15 din ke baad ayemu lakani aduga solve tawni hai lakhidre achauba nam thak tawba machin thiba mi ama adugumba mantri jaw ma oibera se hangngai question ni mana haibse aduga ma logi authority chunate chumi india gi sasun tawribisi gi prime minister gi mathang da amani ani hum chubda leiribani amaroibani home paibani nalu procycle onda da harga ghar mantraloy yum panaba mine ba mas adugumba nupa mane ira headline topa interview na sai economic times ki interview ma da are ye to terrorism ka baat nahi hai ga ira ne hai tokpa manipur se kadi oina khange ne koi ki manipur se adugumba asida adiga topa masu pressing na aduga electronic media na
नहीं न बगदब याम लेरेबा माना मसी एक्ट ऑफ टेररिज्म नते चम चमना खनबनी हायरे मणिपुर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हौबद करे हाइगे मसीदी एक्ट ऑफ टेररिज्म नी एंटी मणिपुर थुगाइबा पांबा मपानदगी चंगपा नार्को टेररिस्ट कुकी टेररिस्ट सिंह तौबनी हाय हायरे चीफ मिनिस्टर से कनानो बीजेपी की स्टेट अच्छी की ख्वाहिदी के मकोक एजुकेटिव की मकोक ने अब चीफ मिनिस्टर से अमन कना होम मिनिस्टर इंडिया की नंबर 2, 3 इंडिया पुंब की होम मिनिस्टर से न टेररिस्ट नहीं नते टेररिस्ट नते वर्सेस सीएम न टेररिस्ट नहीं टेररिस्ट नते टेररिस्ट नहीं असी की सूची चाउन पुथोक्तरी से करेगी मपान को रिपब्लिक के वर्दी अनब को सामिना नत्रगा सरदेव साइना इंडिया टुडे दा मजु टेररिस्ट ना हाई करे अदु सम सीएम ने नते हाई अनि से व्हाट यू फील गा हाइदना कांग खंग मैम कौदना नंगी मोत करिनो इंडिया के होम मिनिस्टर ना टेररिस्ट नते हाई अदु मणिपुर के मिनिस्टर ने अदु हाई अदु अनि से सेम पार्टी ने डबल इंजन की सरकार शासन के मन स्टेट के मकोंग ने मन इंडिया की युम मंत्री नि व्हाट इज दिस हाय नो वा 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 लाउदना तुमद पोथोक्तना तौगदब पोना बागो इदे माना टेररिस्ट नते हाई करे लोयरे चीफ मिनिस्टर नदी चीफ मिनिस्टर मुंदी टेररिस्ट हाय मा चुमना हाई जबनीदना हाई बे सोमद चलेबको मसे मसु याम नुंगाइतेबा अदुना मथिन थीबा मणिपुर दा लाकनी आरगा लाखिदबा मणिपुर बु थोइना खंदबा ऑनरेबल दी ओइबा होम मिनिस्टर अमित शाह ना हाइबा टेररिस्ट नते हाइबन चुंगदरा अखोई की चीफ मिनिस्टर मागी शक्ति पुनमक लोकथोकपीखरबा यूनिफाइड कमांड से लोकथोकपीखरबा अदुमा कर्णगी कवच कुंद्रा हाइबद लोकथोकपीखरबा अदुगुम सोलहल्लबा सोंताहल्लबा अखोई की लेखना के मकोक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मसिदी टेररिस्ट कांगबु के थेंगनबनी मपानदगी चंगप टेररिस्ट सिंग थेंगनबनी हाइबा अनी से अमन मचिन थीबा ऑनरेबल होम मिनिस्टर लाना लाकने अरगा लाखिदबा अमन सोंता हलबा अखोई काई खुमनजरबा चीफ मिनिस्टर अनि से कनाना चुमदोइने सिचो प्रेसना अदुगा कनोना खनबेनबा थंबियु अदुगा लोइनना हौजिके हाइरिबसिदा टेररिज्म के अर्थ लेगरे अमन मानी है अमन नते है असिसु सेंगदोकम थोइ गवर्नमेंट इंडिया ना फॉर्मली अदुगा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना गवर्नमेंट अनी की मकोक मकोंग सेंटर की होम की मकोक स्टेट की सरकार की मकोक अनी की खेनरी बसे चले फम थोपरा आई मुंग मदबा आई चासे ओक्तबनी हाइबा अमन ओक्तब नतेदा चुमने की मादी मरम ओक्तब खक्तनी अदुगा लमेन बदी नते हाइना हाइबा अदु बाबु खर फरीनी अमन होरान बनी हाइबा रे होरान बदे नते चुमने की खरा कन तौबा किसी किरम तौबदनी गायना हाइबा नि याम थिंग खेना पोट अम लेरेबको आई प्रमाण जोन थिक चालम दसु है आइना खलिमना चावने खेना ब लेरे अदगे अमु मसाई की मेन टॉपिक सिकी जामु लागा मागी सोल्यूशन से बहुत लोयरगा तौगनी हाइसे बहुत लोयरगा ना अहेन ब शक्ति म लेदोरिब्रा होय बहुत कारे अमु हन ओयरे अदुदा खोय नुंगायरे अदुदि नो यानारो कारब कर्म मेकानिज्म पुथोगा यानगदोरिमनो अदुदा यानगदब लेरदि ngasi यादब्रा बोट की सीधा होय होजुम पुदि गन तोरबसु सिगी ममांगदसु नकलनिम कौरगा अहुम सुबा नागासु कौरगा पांगलसु कौरगा द इंडिया की चर्च लीडरसिंग लेरिबसिंगसु कौरगा तोंगान तोंगान ब धर्म की लीडरसिंगसु कौरगा पॉलिटिकल लीडरसिंग कौरगा ऑल पॉलिटिकल पार्टी का कौरगा हाइसे सॉल्व तबद करिकाय अदुगे सॉल्व तोरमदा हाँ पुनमक से ख्वाइदिगे मरुओइना सोल्यूशन सी तौगे हारिबदि वारी सानबदु चु चंगिको तौबदबु अखोय हाना लांदे लेपन बताएबा हाना अनि फुनरिबसे मसु अनि फुनरिबसे ममाय कायन काय थिनरिबसे नोक्तन सुम लेबि मुहुत्ता अनि तो खाइदो ngako नोनि तो आइ वा हाय ngako को नंग तो नंग सु तो हाइरेगा करी हाइबिगे नो नंग न तौदो न को न तब सानदु देबा फुनरिङै मरुक्तु द वारी सानम सु यारोयबा ए अनि फुनबा अनि दु पोरो अदुगा साचे हाइबिसु यारोयबा माना लानबनि आइना लानबनि सि तौनरकनेबा अदुना सोल्यूशन ची पुरकनबा आइगी सजेशन दे तैदसु आइ हाजबनि लान लेपनबा लान जेगा लान लेपन दोरिमनो
Manipur Sarkar na law and order ki pura authority ni sovereign power ni law and order matang da state ki majority changi manung da mana ngamdragana list to ki manung da mana ngamdragana Bharat Sarkar da article 355 chalai de hari se chalai lerga 355 kum kada center na adumba control to gadam na ba with the help of Manipur Sarkar bu mateng pangbu oina adugumba lal adu khamaba kanda khaidu na halakanda khaidu seba haibedo ko na khang hei mayam ko rega nakalani khaktagi na taba te mayam Manipur gi luching machine tongan ba lebe ko okay bang haina torga tawdam ji lefen ge do bani have sini pabung na yamna moen thambi bo fam je mathang se yamra bi dalak se ning baje hojik yun home minister na phone to bo fam je the Manipur gi lebe wathok solution ba have se central government of India gi khwai gi chaw priority amani hai bo fam mo yam clear the phone do masi gi mari le na Manipur gi yumnang ngari ba neighboring country or Myanmar the Thuiba Moyi conflict sina Hena Manipur situation aggravate of Hivani Hena Masi proliferate of Hivani heavy of Musupunto Masiga Marina government of India action Malogre high action to the pre-movement regimes there Leva Anisigi Namkai Marapta Leramba Santokin Tobayabagi free movement regimes low talk have 6 steps low talk have a similar to Union Home Minister Pali Labor conflict sida Myanmargi Wafum Pusala aduga masida government of India na masigi mari le ne issue sida sugum decision ma logi step ma logi gana pukhala proje masi kamai masi ahan da koi Home Minister Amit Shah gi magi statement da mana Manipur gi issue si violence saikra kai mawong ma mining bairo masi mana yamna lumna logi ha bisi masi statement sidi masi prajana thazar with the statement namni haina lowe kai gino hai matam da magna Manipur gi issue si yamna lumna lorom batara gadi yamna mamangi sahida thokiba thokdok si hauju pawba leptaba si yamna ngan lingai dagi masi solution si aba purang ngai hona gadam ne haibadi shanti hanjin ngai si hona bagi tawgadam juma tawdre mana sumna Manipur da laami numit humni leirami amak numit tara mangani manung da lake matung da lake har malaki de amaka mana December ki tang tara mangada BJP ki vote khomba ki Manipur da laami aikoi ki sorry aikoi ki April ki tang tara mangada vote khomba ki Impal da pung ani khaki hai batare ni khaki laami adu ka vote khomba masaki Manipur ki matang si ma thoina wa hairam dre palam dre adu aduna Manipur ki issue si mana lumna lawi na ngarang interview am da haibasi masi aikoi praja singna thajan nangai oi bu afam nate ani shubada Manipur ki issue si ga mari le na free movement regime lokthok pani haibasi masu masi kitang chuna bo watpa oin lei maramdi free movement regime sidi Manipur ki issue si natabida ekogi Myanmar jumthang neiba country Myanmar da ekogi moigi military junta ga thoiba ekogi leibak adugi irang sida masina thanglaba leibak singda chentok chensin tawba problem yam am leibada ekogi free movement regime ki matang si makoi khra concern oina moi lorong bani tawdabu Manipur khakta natieba free movement regime ji malok pa yani yaroi lok pi ga nugai ga thangneiba Mizoram da Nagaland da atop state sing na phauba lok pi ga nuga hairim ne ba do Manipur gi issue siga toina Manipur gi issue si da man madu lok pani haina haibadi khidang sana bo wale ahum subada ma ki statement da koi gi election loi baga thoiba Manipur da thoibi irang si communal violence ni masi aikogi maitai amdi kuki marakta thokpa violence ni masi election loibaga jati ani chi wari sanarga loisingai honagani haina mana haiba waise masi ngasi sahi ani changselak pa horamni sahi ama mapung phakram matungda mana ngasi ngangpase aikoidi political gi kaino da view da yeng pamatamda madum taw kanik hairakani khale maramdi mamang da sumana sige thokriba thodok si man mamang da magayam basi
Manipur High Court ki order magi aduna maram oidna masi thon mani haina keno amaka high ki mamangda adugi koigi keno gi schedule tribe ki matang ki da mari leina Manipur High Court na ta ki ba rai magi aduna mari leina bani ma statement pi koigi Union Minister Arunachal Pradesh ka ki ba Rijidu Kiran Rijiju na so amuka masi thoi ba thoksi Manipur High Court ki order amana maram oidna thon mani hai housing na amaka masi community ani gi marakta lainaba hingsani na amaka ma hai haidi root cause inai na daba Honorable Home Minister have say kun ijat tawrisi Mr. Amit Shah du natem mana family ba saukri do adu ne ba koin honorable hairisi Manipur ki Chief Minister arsu Shri Biren ji nateba mana family ba saukri do ne like that koin lai ba si aduga mahanga India pumbagi achauba administration da role lori bo Home Minister amana statement ama mahanga magi haining bani khaling pa hai bai si khitang ekoi gi daite yaubagi wangang man da boy na tawi mahanga asumai statement piga da war gadi inquiry commission semaga inquiry tawri du gi wahan to kari le inquiry committee yama semaga thoiba root cause amadi masigi karamaidor ga masi karamaidor tholu ite gi aina Supreme Court ki directive matungina khagi inquiry committee ga semaga ekoi gi affidavit ka pian kholandana mam taholleba adu man judgment on pire swaidane ba ekoi gi India da hoji yamna ma thong cha da ba bin to glok ki administration ki type ta hoji paliba BJP government sina India ki praja da tawbiris moi ngang ba tong ba law lehendaba law court ki wan thok lehendaba Supreme Court da thijalan gani na Supreme Court na masi case lokalaga seriously thiringai manung da mahanga judgment pi bata gadi Supreme Court ki Home Minister Amit Shah ne saw proba sine bai koina hangado se ana moi statement pi ning pi ba gi law si ju moi gi makuta makoina tawning to hon ba gi phim la e kana go misam am nga go bata gadi su kai no ai na dan di pi ga doi ne makoina ai kana hai ngam de Siniam land people. Mana, yes, Masigi, Taudu Toybasi, Kari, Ibasi, Kumna Tijali, Masi solution, Honori, Hybrid Mayo, leader Magi responsibility, Masan Matak, Matam Kolunga, Aduni Meta Vida, particular community of the Taisanaba, particular section of Mata, blame Toba, Siniam Hazada Wam. Manipur in the Toiba, Masigi, Taudu Kasi, Nandi. India pumbada not India ki mapan ki country me am no phone nahi na rabne kana maina masi illegal immigrants singi issue lak salaiba aikoi ki drugs ki matang narco ki matang yok salaiba aduga masi da season nari basi chumna ki communal violence ne na more violence ne na communal conflict ne na haga xyz ta kai gumba issue om da ki atam na khut ka khong ka na ta jo pak thang bang na pa ga ekdam attack tong no ba tu ki question na tre Masida yamna sophisticated oiba weapons in Sijinaba. Aduki weapons in Ado India da Pangdaba, even foreign country, the foreign made country, ki weapons in Shina Pagi. Ajuk Chauba Mamma Rimeva. Masi even state government control over Lamdraina, central government ki personal meal sinka Hazalata, solution for Pangam Hoji, Equigi. Tampaki su voluntary defense village voluntary nilising kaya hoji mathwai khubak ta paga hoji sinjatam ja da ngai imne sigi situation sida isam channa normal violence am khaktang na only ekoi Home Minister ga yamna acham statement am pirak pa sa masini Manipur praja singda ekoi praja sing thamoi da ta na thin pot oi gane Masi chumchoy joy de ke ma hairak kane si ma ki makhoi ki maram zatni haina longto bangam moy election mamang de ma kai ki damukta tumin no leiri Manipur ki election loi kra matung da mana Manipur praja mo mirai re hai basi masi ma ki statement si na mai cheng na ta mana election mamang de mana tumin no election laga mana kukira ki su vote phangai BJP ki maitei de su BJP ki vote phangai ki naga de su vote phangai ki mana kari ga mama phoba neutral leba mi sa sanar ga ngasi di atata oina ngasi violence sahiya me na violence sida maitei khakta ki atata ta hale kukira mana support to mo ngang salak pa natagana kuki ki thamoi shokini haina maitei ki sentiment shokpe ya ba mana sugum statement kha thok pa se masidi it is very unfortunate statement amne haina logane
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯃꯁꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯁꯦꯟ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ even Manipur ki BJP ki president Manipur ki BJP ki leadership na so honorable home minister ki statements hai krai ho karam ba basis ta karam ba reporter based over ground reality da based over ground reality da dis why na phangi honorable home minister ki statements hai amuk review to we hai pham doi madu da home minister na civil minister lok thora ke na BJP ki president pham lok thora ke lok thok suno ba Manipur ki praja ki khal ga na statement na home minister amani hai na mane tam Delhi da phamaga Manipur ki mi la kuntra se bu usi thawai da mong da pangang tang ngang mana hiding by statement pi ba tar ga di ai ko mi wen u da ba yes mana ngang ni mong ba tong tar de Manipur si mon da kar le ti ha ga na Manipur khaki to ngan ba administration ai ko de pi ro na ai ko Manipur ki administration Manipur ki praja sing ai ko lip sir again aduni natabida makoi dagi mating logdradi hingbai ngamoi haina Manipur bu asugam hantana apipi set amani Manipur dagi MP ani khaktani ne MP ani gi vote khomba dadi mana lakpa home minister na lakpa adga hapta kam jibung da pungani changa mana wangangam ba adga Manipur gi vote hada ba loi kham matung da ngasina Manipur gi violence swaida ne na mana yamna pisa bingna pusan bata gadi ma si kanai favor da karamba community ki favor da natragana magi kari interest like Kamba community da magi kari interest lai bage mana ngangi bulon China hangom choe ai ko yam kum na thijan mum dei honorable home minister Amit Shah gi mana Manipur ki praja sing natraga Manipur ki particular community anga particular section namaga maga karam mari leina bage whether business ki line da oigera political line da oigera natraga na magi karam ba activities a lai bage ha mandi home minister ki masano pa se Manipur ki hauji ke hai ba ko yi Swasambur ki mafam khara yam toina lai hai bagi report ama lai ba subject to amadu confirmation correct send to the intelligence department na pijani Manipur prajan hai nei ba adudi home minister ngasi ngangai bi statement si ngasi Manipur ki mi kaya mi sani he na sahum me na sirba ma mi nipu yang khai mari makong khang na mangta mari makong thidok ngam ra ba Pikrabai state of Sida, Minipuya, Kaiba Hoji, Marina Kong, Hingiba Sirbu, Putopan Gandrana, Maduki, Mama Mapamachin Shintuna, Delhi and City protest out the Waka from Khangan laying at Tamsida Manga, Isham Zamba, violence, coming in violence, Masama, Katane, Man, statement, talk with Arcade, why Mana coming in violence, Sayam of Hawala and Bangan, money responsibility, we get them. Responsibility we get them. Some choice na Kanagum Bakrana Masi, home minister Nagi statement, Sikari, Homo, Haina Masi, low court, even Supreme Court intervention, Boksang, Batangai for the Haina, Magi Mataka Suki, Stapatamne. I got to believe Yarina. Mangasi Magi bought Loikre, Haina Magi, BJP, Ani, Manipur, Tapata, Matadre, Singadi Amatado Pangamdre, Sikani, Karo, Kangre, Mana Hoji, Maria, Nirunga, Mananga, Patagari, Mantu, Label, to Minabi Roba. I Manipur Pazama Sen Marta, Minung Shichauba, I community Shigidamata, Himin Siana, community mission, peace mission, Honaba, me Mamam Layreba. Aduna, Honazer say, Nakoi intervention, Outer, so I go Chanti Linga, Honazer Geba. Adudinatrana, how Achapa Maida, Asagi, Gi Hijanba, Asapa Maida, petrol Hijan Bagit Hawto. Masidi, it is highly condemnable. Honorable Home Minister statement city Maseko Yaning Demasi. Masi political party Kenaba Canada Adukinate, Manipur Praza interest Yanga, Mahanga Suma Communion Violence Samani and picking the Loxan Badga, Mana Bull Loiraga, Wari Shanargu Singani, High Basic Artadi, Mana Sahim and Irish, Mani Botun Henry. Aduna time. Mana Manipur Prazagi, Mila Kutragi, sentiment, Mila Kutragi Punchija, Veluse, Masibudi, Magi Bonne and Louis, and attack Maneva. Aduna Mana, election among the Santi Waris, and Todi have a making the time. Adudi, Magi Bochidi, Adu Batagadi, Equina Mabu, Indiagi leader Mani Hani is a Toriba, Mabu Home Minister Mani Hani is a Torib, Masi Wahan talk later, Honorable Home Minister statement city, it is highly condemnable.
asidi mahang statement si amaktu review to view rethink to view honorable home minister statement se tangai fadana amakan khandaraga maram sab statement nam manipur gi sentiment si khang thokpi yu hai base appeal to jari MPCC gi platform nataga even ai gi personal platform da gi chai sigi madam sigi through the appeal to re. Okay, thank you so much. I mathang si pong dom lak se ge pong lak chani ma si pong mai ti mi kuki ani gi mar ta lei ba khen ba mayam se tai chin ba changi hai ba wafam ba yam kan na thami sigi loina na nasai ko ni topic si da ai solution si final round si lak se gen do bane election si loira ba matung da solution purakani hai ba wafam ni solution ka mai purakada ge hai ba wafam si da so union home minister na tham ki wafam si solution si hai ba community ani si mai ti mi kuki ani je dialogue to ba matung da stakeholders sing si una ba matung da masi solution purakani hai ba wafam si ma thami and again hai ba conflict si solution na ba gi amata ngai ra ba lambi di dialogue to ba amadi empathy kangrup amana amada minung si utpasini hai ba wafam amazo pawung palli ba wafam punamak si waroi sing mari leng ba wafam ni waroi sing gi matang da union home minister na thami wafam se pawung kamaina pawung observation le masdang sit hoi ani preke solution me gi matang se na te platform so gam to ina hai ra bani wari sanaraga political dialogue to bu ti chumme ba ko tu to gudab ne na adu to dringe gi mamang da precondition che Manipur government na central government na makeup thokpa aduga ningthi jana loishil lage la lepal lage aduga karino apa madu tarage haibagi wakhalon se chapchana thamba mu changya ba marui ne India gi prime minister honorable prime minister Narendra Modi hojik phawba wangang dre che mahele karigino sida Manipur chi mana ka ge matik nungsi daba kaya matik yang tiba kari lay ba no ba mano wangang dripse usai wa sonam ni so har mi duni asi Manipur da siri ba so iba nari ba mi ka ge punsi mangi ba sida mi ba mo na mapa mama mo oina macha ma so kai roi le kai na ba da nang itu kam no rim no kamai tu na ngai te da hai bi ji phongdok na ba na ba aduna mi begi channa lon chat se yaudaba mi adugum begi mongda chatharapasi afaba mi amigi khudamla asi aikona yengba ma changya karigino kari nungai tabali begino Manipur damana haktang angaro na ngangdabasi Manipur gi sason toriba chief minister natraga BJP gi Manipur gi sakha mantri mandol asida mana yengingdabagira tukachabagi natraga Manipur praja sibu nungsi dabagira hairaga di north east generally north east ase masi yaudra-di India ma sabe yaba nate AMIT SHAH so ate te luching ma mam chloin hai aduga north east gi maru aiba achauba state Assam gi hangam thang da Manipur leiriba asigumba asidadi luna khali da hairaga luna khanmi gi che thabukta madu takte aba aduna adugumba apang ba angang nupi angang ba bahari sine asida ma bulu na to bidaba mi ama haibedo asi ma tare base aduna adugumba pot asida leibe sida ma khoi gi leiriba hana dige sum chathara pabu oirabasu ko generally India gi mainland da leiriba sina divide and rule sing tam khaido ga sananingba hagarana nan waram hogalapa thamani ge daida singna birenang ni yango Manipur gi semna adoga anate konang na tampak panaro aina sing panarage AMIT SHAH na home minister na haibi gi wapam mama laigala adu de hona khaiduk pa ma de dum lakharabane ba aduna hojiki tawba sida la lepal laga wari saba aina haibi sida matam yam thengabani yam soirabani yam lalabani Manipur da BJP ki sarkar na double engine na both India and the government of Manipur na khwaidagi lori bidi MLA tara ki manungda Manipur gi kuki gi ni haibe MLA tara si manungda BJP gi taret masi aina hanjan hairib se ikai bo khangna ba hairib ni BJP gi legislature taret minister ani yauna Manipur thogai kani Manipur dagi separate administration pami Manipur dagi tongan na aduga loina na adugumba
लेरिबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर न लुसिंगबा गवर्नमेंट से कोई थाजदे इम्फाल से अखोई की मोंगफम ओइरे कुकी की काहाइदना मे ट्राइन थ्वेदा स्टेटमेंट मोय तारागी बीजेपी की तरफ सगोटपा अहुम अनिमने केपीआई अमने इंडिपेंडेंट तौरगा तारा लेरिबा सिना हाइरे अतोपा सगोटपा सिंधु हाक तोखरो बीजेपी की लेजिस्लेचर तरफ असिना बीजेपी दी मागी मैनिफेस्टो दा मागी वखलोन दा मणिपुर का हेन पामदे यूनिटी एंड इंटेग्रिटी एकता और अखंडता असिगी दमकते लेपी हाइबिसे अखोइना लवी अदुगा तोक्सु तवे अदो मोहिगी एमएलए तरेट लचुमनी के वर्कर तरेट नगनतबा एमएलए ओरबा मंत्री ओरबा याउना असिना मणिपुर खाइदो अनि कांगलोक अखोइबु सुमाइना तौबिरे हाइदन इनसिनबा to promote enmity between the two community adu tawriba tara dui manungda taret mui party se masi moina warakpa adu action loba ngamdeba not only in the assembly da speaker na loba aduna tongan bamne brother joina thar leikre aduna taba ai samang na su being a senior citizen ama oina November kunda akhoi manipur gi DGP da chithi idana hairiba moitara gi action se must it amounts illegal unlawful oiba act ni 153 of the Indian Penal Code the punishable oiba yawa thabak ni adu 109 da better ni adu 120B criminal conspiracy tawre adu ka tai maril nabal law ayam sida kangluk yang chin hanaba tawba adu ma criminal gi act sing chi tawre mogi mathakta either so moto or otherwise par lokalu haina haiga mo jipo lokate adu maina local pam thokpadu mayam police na local pam thokpadu lokat tabagi am leire adu ga BJP ki karyakarta BJP ki leadership na adu ba moi party ki mayukta tawsi ki action lo da ba haibase Manipur thugai bada BJP ki MLA tarik ki matakte action lo da base BJP si Manipur thugai na bagi da mukta lo na lepa kangbura moi se conspiracy da yaurabra hay moi tara ki matakta adu ba act of criminal asi to bagi action lo khatpada BJP su accuse se moidra asi ki question nama la eba adu ki matakta amu hairi basu national level da home minister AMIT SHAH na asi action nam taluk da both party ki level da natrerga home minister amu oina adu da tawri ba pot asi da action nam taluk da ba Manipur ta tawri ba shanti thugai ba act of terrorism tawri ba amma hatna ba sunna ba mayum makai leta ba mayam reign of terror waliba mayam sida mana tumin na government of India ki taraf te ki tumin na prime minister nam chung home minister na lai thok pa se ain ge thongda AMIT SHAH bu book tore da gi maram leibra FIR ma thakal laga madai kan na khallim AMIT SHAH se masi Manipur da hingsa tho na ba adumba Manipur da genocide tho na ba adumba kukilamento henba narco terrorist mapandi gi changak pa mi gi influence tore external gi forces su yaure haibise AMIT SHAH na hai harabani home minister na parliamenta adaga Manipur ke governor madam Anusuyana hai harabani India ki foreign minister na UN ge session na madaso hai harabani aduna official oina ali minister so hai harabani army gi general amana so hai harabani Manipur da lakpada adun di adugumba achoba thakta laiba authority hai bu mapung oiba authority oiraba kangbu na Manipur gi thabuk ase mapandegi external gi processing sig influence yaure hai garaga asum yengdana leiba haibase Manipur thugai bada Manipur gi myat mipunda moi loktuna bada yawi haidana ain gi matung ina masi jail da thamui da gi maram leibra haibi gi wachan la kadorim na bako aduna hairi ba mayam se masi aikoina ma koibu AMIT SHAH bu jail da thamma pamma gi wanate hojike hairi basidi yaningai thuna losin mako hojibon lo hodre pare loidre na ka angal ka kan to ro yapuntre adu hojikti hoi moina hairi da su ngai gi ngai dire ngai da su oibe ya ba to be action lo budi yadabram ni
wali sanaba mama tabu khotpa du ki question do khale tab tharen khallo ne lan tawri thele pun na ba sipai sing je mathuk to hon me ya dabro maroi na central forces mayam lai riba state forces mayam lai rib se masi forces in state versus center ani gi asi karima kanda mayuk ta hek lak pa yauri ko so nu da police station gi mamang da no ring matam de kesper thamjille police thok pa handre hai bu gumba kari gi noi bu adumba sipai sing che Canada Metei Nupi, Mera Pabi Mamna Tatka Dore, Madu Police na Tingway, Aduna Police, Tatana Tamadurimi, Ain Tamadu get a parallel Kutkiba, so no Ranjit, MLA, Nala Kutkiba, the copy Bowley. I think that. Hujike Heidi Ba, some like Pulta Notaba, take to Imai Bell, Mayam, Sinalami, the Tatana, no Chakaro, no Changa, no Changa, no Harip, Pangai Hibernati, say. Hujike. Canada Quakta da Tumming da mi ahum hat pado Madu security state security forces Madu Tanaba Chatpumantam da Chatkanu at the central forces nothing yet. See Mayam later, several example Mayamama. High river Mayam say Karigino central forces Hari say Karigino sum Kumay yang Nanabara. Natraga cookie gamete canare na Kamdok number Tarakpara, Kamdok number Tarakpai the law that they out there. Law da 355 to euro, Aduga Union list number 1 gi entry to Eda. Sipai armed forces mayam say agent when required Rokanda, central government statement that Tabang me. I know Yauri Bako 355, Natrab so atop the Yaurieba. Adugam Masing Ado. Ado Manipur Sarkar gi Manipur gi security forces ta mating pangnana banaba kumai yangnana banateba kuki gi metega anwani kana bra na mona bichar togadam na teba Manipur Sarkar gi Manipur state forces se asina mang thanga chide tungda leptana yawgadorim naba aduga chingan Manipur police ne yawbangam daba mogi RAF kanati yawbangam ba madugi experience well trained toraba mayam adugi tamtal mlising humpu Toreba Manipur Giliching Puga, Marigumbama, Manipur Police Key, Strength Telegare, Lona Marno Marpur Yauraga. Other than me, like a mehena, Lady Bessere. Ani si Punchile Raga, State Police Tamating Pangbo, I think a district master, not the Sina, Seasonaraga, Manipur Home Department, Seasonaraga, see the operation Torso, Ashida to Torso, Sida Dungaucho, Haiba Sida, Karimakan Central, I could order Pangde, Matateki Pangde. Operation Chalo in a Taliba mi Sibu, me power so. Haina Chali Misibu, I order Pangde, Haina Legadraba. Say I quit the Yamna Apang City Dalo. Operation Chalo in the Chabalan, Tajili Mitubu, I young never I want a capca the Retuba, I Kulan and a cap, never you order a Pangde, Haina Libya Braba. Armigi retired officer Mapang, Brigadier Oramba, Colonel Oramba, Mayamama Moina High. To pitch a lava dress, the Robin me Paramama duty Taraba, Commander Migi Makadako. Adority, my mamma crime toba, my mamma toba with a command of my commander Duna, Torerga, Adida, Magi, Mabu Sigidable report the Madigi, self defense Kidam Tamana to we, Natraga crime, Matodana, Ching Gatoba, Gatobu, Adabadi, Madu Pan, Nabu Nagani, Adugayata Yadraga Makong the Kapon, Sinaching ba, coming operation the Kamdowning. Karamino operation Chatani, Karitone Masada, Yaujaba Port Neba. Ado Manipur da, Adu Chalo Haraga, why winning a home minister, they get Natraga general, they get Natraga commander, they get I say Kumbi Tomea, Asia Capoetra, and Hungry Gadraba. Adugumba, Matong hooked up a portama. I coin a loina mark army, Aduga security for session, Madame de Yamna Makangu, Bagivanati, security, or Bishunata Banina, some. Naina Bokona Bab, Mayam, Armina Kadawi, Police Kadawi, Carmina training Tawi, Kalitawi, Happy Human, like Carmina Caniching, but Mayam Sida, I couldn't pardon either in a big one. Aduna, Aduma Potpona Magasi, Todreva, Aduna Pola. I could get Manipur say, me later, but Dona, me lady visiting chair, Yamna Hunter Mahik Manai, Hui Hodong, Yamna Hunter I was Yauna. Later, I couldn't so. I could get possession, I could get Sasson Party by, I could get Praza by, I could get political party, I could get Al Hori by, I could get Kolai Party, but Kolai Paita, but Pulamaka.
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯕꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤಯಿಂꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯡꯃꯜꯂꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯦꯡꯅꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯊꯦꯡꯅꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯑꯣꯜꯋꯦꯖ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯖꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯛꯅꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯂꯣꯏ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯕꯕꯥ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥꯗꯨꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯁꯤꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯣ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯖꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ BJPꯅꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯄꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ 1949ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯄ ꯅꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯆꯍꯤ 3,000-4,000 ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ we are all Indian ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯇꯛꯁꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅꯒ ꯂꯩꯊꯣꯛꯇꯅ ꯅꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯪꯊꯣꯛ ꯇꯧ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯅꯋꯥ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯅꯪ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯖꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯒꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯅꯦ ꯌꯣꯝꯒꯅꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯔꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯒꯅꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯅꯔꯒ ꯅꯪ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯀꯃꯣꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯝ ꯌꯦꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯗꯅ ꯀꯤꯊꯤ ꯀꯤꯔꯨꯝ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯁꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯟꯕꯗꯨ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯐꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯦꯝꯅꯤ ꯍꯧꯒꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯔꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯒꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯇꯝꯃꯛꯄꯗ ꯈꯔ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯡꯉꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦꯕ ꯐ꯭रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से हाइनिंगबदा हाइबे याय आई अमा चाउथौना हाइजगे तौबदबु रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हाइरिबदुदी लो न थिंग बपोरना अखोय भारत के मथक्ता लाल हौसे हाइबदुदी यादे अदगे चीफ मिनिस्टर अदु तौबा हाइदना हाइबा अदु यादे डिफेमेटरी ओइबे यादे प्राइम मिनिस्टर अदु तौबा हाइना हाइबा अदु यादे अदु बाबा राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर चोर है प्रधानमंत्री चोर है चौकीदार चोर है हाइनिरसिदी अमदुना नामदा परिबा का हाइरिदुदी यादना हाइनिरिम नत्रो अदुना अदुमपो अदु पुनमक हाइदना मीगी डिफेमेटरी ओइबा अदिगो कोर्ट की कंटेम ओइगदबा पोट अदुगा भारत की मायोक्ता लाल हौननबा अदुम्बा वहाई अदु अखोय सिनबा यादे अदुमदुदी आइन के मतुंगिना अदुम एक्शन लौबा याय अदु नतबदा गवर्नमेंट अच्छी लाली अदु चुम्मी अच्छी किसी फत्ते सी फई हाइना हाइबसिदी सुप्रीम कोर्ट ना हाइग्रे इट इज फ्री गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म पीबी है क्रिटिसिज्म न लान पीरियड ना मुक सेंदोरकनी कोरिजेंदम हाइदरे नांगे आई हाइगी दु लाले अदु लानले हाइबी दंत फाबा याब्रो सेंदो हनबो रुम पीगदमनी हाइदना अदु माइना थमजरगा होय चुम्मी अखोयना पंगन कना हाइबसो हाइबनी मानो होम मिनिस्टर ना जिके हाइरिबा इलेक्शन लोयरगा तौनी अदुसु येंग तारेदना अदुगी अदु ngairiङैतुदा अखोय हुजुजे मक्सु इंटरिम ओइना तौबे याबा खलदि लामदु लेपननबो खोटपे याबा खलदि तौबियु हाबिगवानी ओके पबुंग थैंक यू सो मच मथंग से यामरा बिद लाक्स निंग बजे सोल्यूशन अमदि सुखुशुदना इलेक्शंस की मतुंग लानी है
लाकदौब सॉल्यूशन से डायलॉग तौरब मतुंगदा लाकदौब सॉल्यूशन नि अदुगा सिग डायलॉग की इनिशिएटिव सि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना लौनी हैबगी वफम मदि फदे सिदा हाउ होपफुल कयम यामना सातोगे सुसु सुइदन मसे सॉल्यूशन से लाकने हैबगी थाजबतु लेब्रा अदुगा कम्युनिटी एनिमल डायलॉग तौरगदि मदुगी सॉल्यूशन से लाक याबगी ओइथोप से लेयना खनबिब्रा कमाय खनबि होम सर्वे वफम से मसी मिराज इलेक्शन से लोई की बदगिदी सुसु सुइदना डायलॉग की रूम से लाने है मैम थाजे करीगिनो है मतलब इलेक्शन से हौजिक अखोगी बीजेपी ना सेंटर दा अमदी स्टेट दा हौजिक अखोगी लोकसभा की इलेक्शन से सिगी येंगगा मखोइना पीस की इनिशिएटिव अमता लोखत्तबा ओइरंगनी हैबसिसु मैमना दुम थाजनबा वाफम अमनी अदना हौजिक इलेक्शन लोइखिबदगिदी होय सेंटर दा मखोई गवर्नमेंट अमक हल एक हलसी हल अगसु मखोई मरमदी कम्युनिटी अनी दा ब्लेम तो वानी इंटायर मणिपुर दा पीपल सिंग लोइनमक मसिगी लांसिना सफर तवे अफेक्ट तवे अदना स्टेट अमदा सुमाइना कुइन लेपसिदा मखोई सुबसोइ जो इंदकी मखोई कईगुंबा एनी मीन्स अमदि थिरकनेबा अदो कईगुंबा सेंटर दा बीजेपी सिना हलक्त्रे हागसो हलक्त्रे कांग्रेस इंडिया ब्लॉक नमक पाइरे खलेने सुसोई की मणिपुर की इशू से लोसनगाई तौरने तब तब अखोन हंगी पावर पाइब हौजी पावर पाइब गवर्नमेंट सही हेल फाव इलेक्शन की ममांग सांग सांग इलेक्शन की ममांग करीगुम्बा माना सोल्यूशन की पार्टी अनीसी नत्रगना अतोप स्टेक होल्डर से अमक अनीरक्तंग कौरगा होम मिनिस्टर की लेवल दा माना वारी सानदबदो मसी तसेंगनो की माना इलेक्शन दा मागी इलेक्शन दा पोरम कायरकनी हायना खनबा माल मसी अदुरगदी मागी इलेक्शन हेन लुबा अदुगा प्रजा की लुमना लोबीदबा सी मसीना मयिक सेंगेबा अदना हौजी अदगी अमना होम मिनिस्टर की नाकल थमग्रगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर की मतंग वाबू हाईबीदब इवन पार्लियामेंट की कांग्रेस लाइक माइंडेड पार्टी पॉलिटिकल क्या ओपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन थारब कांदने माबू वांगहनब चिंथोग है तारे मणिपुर मी क्या सीग्रेब सीरीब क्या की थवाईदुगा नुपी अनी खक्तंग नेकेट पेरेने हाइबदुदा माना थमोय सोपगी कंडेमनेशन मांगा स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर थोएब याम थमोय जों होय नुपी अनी खक्तंग मागी नेकेट पेरेट अदुगी दुदी अदु मणिपुर की मैतै सिंगसो मणिपुर की इंडियन कम्युनिटी सिंगसो कंडेम तोएब अदु इंडिया की भी सिंगसो कंडेम तोए तब वैल्यू से कोई मदुगी वॉल्यूम से कनान है लुंगी से खनगदबदा नुपी मसा नुपा मसा क्लास 12 तंबा अंगांग नुपी मसा निपा मसा छात्र छात्री अनी हिंग मांखिबसे मांखिब सिरिब मथ्वाई सिरमनी हाइना हौजि खाजनरे मरमदे मखोई मरी मखो पुथोंगमदुगा सिगा नहाक्तंगी असीबगी फोटो एविडेंस अदुबो मैम फंगे अदुबु स्टेट गवर्नमेंट दी अथॉरिटी की साइट दी सिरेन कंफर्मेशन होय पीबगी फिल्म द लेरे अदुगा हौजि फाउदसु अनसर्टेन होय फिल्म द लेरेबा मदुगी अनीदुगा थवाई अनीदुगा फिनेकेटुगा कनाने लुंगदा केतमो अमने हिलौरीबेबा हिंगरीबनेबा कोक्ताद तुमिंगी दा हालिबा अहुमदो मपाम सा अहुमदुगी भेल्यूदुगा फिनेकेट का कनान हेलुंगेबा क्वांटम जी किदन खबियोबा यस मदुबा फी नेकेट तोबदुबु सौगटपगी मदुबु चुम्मी हाइना जस्टिफिकेशन हाइबदि नतेबा मदुसु लालेबा तोबदुबु क्वांटिटी हेन लानबसे मिगी थवाई मंग कक्थलगा हाटपा नोंमैन कापा हाटपा मखुट पुंजलगा हाटपा लेबांग मनुंगदे हिंगना फुंबा सुगिंबा थौदोक इंसिडेंट मयाम से सिदा वाम फोंगांगोइगी हाइना लेरिबा प्राइम मिनिस्टर से महाकी मियोबगी मिनिंग सिची मंगोंद चेंदबरा हाइबा क्वेश्चन लगा मागी मथक्ता मागी मा मसा से साइंटिस्ट में थीजलगा मागी मोरालिटी अमदी मागी वाखललोन से इवन लेबोरेटरी तो थाजलगा टेस्ट तो बफौ यारबा प्राइम मिनिस्टर मने हैने खल्ले मंदी महांगना मियोबगी मिनिंग सिलेबा तारगदि करीगिदमक्ता महांगना अतोप स्टेट सिंगदा युमथंगनरिबा आसामदना हंजन हंजन लाएबा अतोप स्टेट सिंग इंडिया की मफम सिंगदना क्रिकेट सानबदा मापुंग मरी मत मांगथोप ngमेबा
अतोप फॉरेन कंट्री क्या चपंगमेबा गुवाहाटी योर अमब हंजनजला अमब माना मणिपुर यो पुलमदबा योरतब से मणिपुर से चिंबाद नुंसी सनबनी थमोइद माना मणिपुर लुंग लौदे है से अखोय मणिपुर मसा मोइने अखोय हाइदब ngam aduna hojik la loisan wari sana kane have obviously city magna honorable home minister haidra su manipur praja khoi su khangi june mari ra election gi result all organi da mo loi badagi ni moi gi sarkar hojik tu gram matung da su palakanu ba no sarkar duna dum initial okani natagana makoi na halala la ha su makoi su okani mande makoi madu tau to badi yaro e khange ba to butabu अखोन पामीबदी मीदु लान से मी अनि तंग मंगा तंग तरा तंग सिरिंगे मनुंग मतमदुदा यांखै तंग सिंगे मनुंग गमाना थोन लोइसलगदी ngasi sahi kaya khoba khoba manipur di kaidongwe de kairoeba sine koi khangeba manipur thugai gi honna posu india policy na so manipur thugai ba ngamoeba kana na matik leikeba manipur thugai gi ma tamda thugai gi ni india gi makok to adu manipur praja khoi na thugai na ngai ma gon no gane ba khoi jo khoi india gi part amne ba मणिपुर थुगाइगेना इंडिया ना होन पतागदे इंडिया ना कोइसु थुगाइनगाय मणिपुर अखोइना पॉलिसी सेमोय हांगाय लेते मरमदि अखोइ मणिपुर से मचेत मचेत थुगाइरगा मणिपुरी हाबे जाति मणिपुरी हाबे नेशन सिगी हेरिडिटी मुथत के होन पतागदे अखोइसु तुम लेरोयबा अखोइ इंडिया की प्रजा सिंग मेलेन इंडिया की करोड़ चामग निफुनि थोइदगी अखोइसु चांग तादबा प्रजा अमने सि इंडिया ना खंबियो अखोई कईदोंगेदा नखोइदगी चांग तादे नखोइना खनबो वाखलोन नखोइना तौबंगबो थबुतो अखोइ मणिपुर अखोइसु ngam-मेबा इंडिया की माई पुरागा मालेमदा रिप्रेजेंट तौरगे इंडिया बु इज्जत फंगलिजि मणिपुर ना अचौबा कंट्रीब्यूशन लौवेबा बिखबे मणिपुर की बिखबा इचिन इनाउसिन कयाना सानबगी लमदा इंडिया री इज्जत पुरकपने जि खंबियोबा मपालगी मयांगी वांग चावबा मखोइ खक्तने इंडिया बु मिचत पुरकपन नतेबा अना मणिपुर थुगाइबंग मोय हबजे अखोइ खंगी तौबतबो नहा की पॉलिसी ना मिस्टर इंडिया की गवर्नमेंट हौजिक पाल गवर्नमेंट सिना याम थुना वारुइसिन शांति की वारी टेबल तौरक्तबदो अदुने बाय खोना ngasi yengo लान दि नोम लेखिनी दमो लान लेप्तब सयार पृथ्वीदा लान लेप्तब कंट्री बो लेते तौबतबो लान की वारुइसिन पुरक मतमदा खौगक हंगोइनबगी ममीदो मदुगी थमोई होबा दिस इंटीग्रिटी अमा दिस यूनिटी अमा इनसिंसियर बा इनसेक्योर बा थमोइदा पाखत पे इनसेक्योर दे सही क्या लेगने मदुगी ममीदो माना कुइना थमिसे इंडिया की लोलम संदोप इंडिया की पॉलिसी ना मरम होइदना मणिपुर दा फुरुप अनि सही क्या नुक्सी चानन लेंबसे ngasi इनसेक्योर ओहनगदोसे नखोइ की पॉलिसी नने नखोइ की पॉलिसी नने बा अना मदु ख्वाइदा की फत्तबा पॉलिसी हमने हाइने लौगनी अदुगा मदु की पॉलिसी दुदा अखोइ मणिपुर की लीडर्स न पंथबसे मसी कुइमल लेब नखोइ न दोल मानरी मी हाइदना नखोइ की सरकार काइदंगाय होनबदा नखोइ न मखोइ की हुकुम इनगाय होनबदा पंथबनबा पंग जी ने द लेबसे कुइमल ले अदुइ दमक्तने अखोइ मणिपुर की गवर्नमेंट बु वारोरिसे जी दु कुइमल ले अहानबा अमनक्ति जी हाय मो अदैदे हेरे हेमलेदा नखोइसो अखोइ मणिपुर दा उसित मंत्रे हाइब ngambagi गस्तुमा लहनिंगाय बिनि मणिपुर की लीडर सिंजे particularly present government की political leaders सिंजे हाइबने अदुगा अमना होय solution जे what kind of solution हाइब दुनियाबा मकम यामनो मक क्वेश्चन अमा लाइसे solution से yes अतोप कुकी न पाबा कुकी पालबा डिमांड अमनी अदुगा मणिपुर नाकलमदना मणिपुर न पामिबा डिमांड अमने मणिपुर की मेजॉरिटी सिंग हाइब तारे मणिपुर द लेबा फुरु खुदिंगमक एक्सेप्ट हौजिकी तालिबा सेपरेट तालिबा कुकी जो सिंगी अदु नतना लेहौरिबा मी सिंगनदी मणिपुर की इंटैक्ट अखोगी मणिपुर की टेरिटोरियल बाउंड्री सिदा कैनोइदा कंप्रोमाइज तो पामदे कैदोंगैदि इंची अमा पुपिथोक पामदेबा अदुदि लारना ngasi sahi kai mamangda british ki matamda phawba loilam kar loiput karaga kabo beli pithokiblo manipur praja aikoina ningjon pomi baneba ngasi इंडिया निंग तंब फंगे इंडिया मणिपुर एनेक्स तौरे अदुबो अखोइगे इंडिया निंग तंबगे ममांगदा कबो बेली बर्मादा पिथोकिबदो मतमदा ब्रिटिश की लोइलम कार लोइपोर कार पिथोकिबदो मदु हंजन हंदेन लोइलम निंगोन पोमी अना मणिपुर प्रजा सिंगना कैदोंगैदा at any cost मणिपुर की लम्मा चेदमा जियोग्राफिकल एरिया दगी एडमिनिस्ट्रेटिव अखोइगे प्रोसीजर दगी मचेद अमा काइखिबदुदि नुगायरोय सुबजा यारोय यस कनागुम्बा अमना इमुंग अमदा मचिन मनाव मंगा लेबा मतमदा मचिन मनाव यायमना नत्रगा अहुम सुबमना तोंगा चाजरे हाइबदो यस साखिबे यागनेबा अदुबो
imung du dagi lamdo until and unless magi puiba mama mapaduna ne khaidoga piba natana lamma setana phukpa phuga ya diam daw nata India gi judiciary system so I compare to tawjageba mama mapagi property se until and unless mama mapasi hingida masa singatuna ai baba nangonda gi lamsi pi dabjati ne is of right oina tan bayate amira Inagi lom da yade ko tamo mama mapana masadu nungsibiraga se nangi hingai sumain oiro na piki bidi yai aduga Manipur haiba Manipur se Manipur da khundariba community se yam greba puru kunthra mari manga se masi loina makki responsibility oirimi masini imung amu oirim neba sunnagi particular community yamna community kunthra ga mari sigi interest Manipur da gi maset ama phuki ga hema tabla Manipur gi mapu oiriba kunthra mari sina ya dabta ga di kailo mi da phangoi adu ya bai question su leite Monday, adu oibata gadi haujiki makoi demand adumadi madu hoi makoi no demand is the Himalaya singaw si piyo no demand to pi aina phangbu phangdam dun amani tabu aina appeal to jening budi ekoina whether kana gum particular community amna furup amna society amna demand ama to pamatam individual lagi to gano kuki na metai demand to bi gano Kuki na nagade su to bigano nagana metai de su demand to bigano lam gi matangda panan na su metai de demand to bigano metai na su nagade demand to bigano yes na koi na rightful oiba demand ni haiba tar ga law court sa piyo state ki concern high court leri national ki level de supreme court leri parliament ki level leri na koi na pamiba demand su rightful oiba demand is justifiable oiba ni haiba tar ga parliament da khanna gani supreme court na khanna gani aduna law court na pirakpa matamda aduga state to ki mapu oiba state ki leiba praja sing to ki mandate law ko matamda masana laksa kadam ne adu dinatana akoi na kai gi damakta community na oine against tawri bano community da demand to homna deba community na amna piba su ya deba community am the people yaro the pota community am the demand to salaga adu di demand to from approach we do la laga di kai mo khandaroeba sidi hingsa thongai violence thongai gi masaka mo oiganeba ana qualifier aikoi kana gumba community am gi particular against na te na ji any demand to na if lawful demand oibata gi law court ta sapiyo law court na bana phangwi ai phang Maintain the schedule tribe ki status palm in Hibasi, low court set Paneba, Masin Nagana Pibi Absunate, Cooking the Pibi Absunate, Panel Pibi Absunate, Nepal in Pibi Absunate, Kaivagin among the particular community and the demand of Duinova. Aduna, maintain the High Court set Paneba, maintain the Supreme Court set Paneba. Like that, cooking the Taliban demand, qualified demand, Nagana Taliban demand, any Jati Taliban demands proper forum the Sapio. I could must say, let me name among the I go must the demand talks and a VR. Only civil and people of separate administration. Can the Manipur civil present government pass any order in favor of the particular community for separate administration? No, he cannot. Man people of them. Chief Minister I have said Manipur Legislative Assembly the car MLA Humpusi Manung majority of a single don't can but Mana Kaigumba particular community separate administration people man Wakalan Hamadi MLA may have not sing the Ganeba MLA may have no support of Manipur Prazam MLA Humpudo sing the Ganeba City Aikoina system Magi Makada Sumnagi MLA Minister Simpson Tambaneba Masigi Rachi owners Kanano we the people we the people of the native people native is the native people since masina owner never until unless praza sing sina ya damatam da to we are ana aikoina hygiene body particular community amna section namna demand to matam da sarkar to the party to the political party to the not particular community am the demand to begin. It is my humble appeal and suggestion to all the section of the society. Low Kangasi, I call the demand of proper forum the Sapiu, Aduga forum Maduna Yaya, the lips of the decide to Gadamni, I call Prazama Senmata in Tinaroshi, June 4th, Sira, in the Apumbaki election, result out or any result out of Matam Dagiri, Matam to the Pan government, Aduna, Socio-Political initiative, Rokani, Tawutabo, local initiative, Aduda. Aikogi Manipur gi mache tarakpa Manipur gi lam inchi yama kaiba gidi kaidong way the subya yaroi compromise to banga moy aduga any la kadu government aduna adugumba policy to kota gidi Manipur praja singna subsoi yo na ke India gi mayokta natagana madugumba separate piriba
ग्रुप तो अदुई मायोक्ता मणिपुर प्रजाना यामना थोनिंगदबा मवोंगी एजिटेशन लाखनी मदुना अमगेना मणिपुर छाती लेतम नतदना इंडिया अनरेस्ट ओइगने हैबसे इंडिया ना खंजन बियो है वफम से थमजरे ओके याम नुमाइजे याम बरबी इन फुंदो पे वफम जे दो अरोय बजे ए पबुंग द सम अप पॉइंट अमखक तंग ए पबुंग लोजगे जस्ट 1 मिनट पबुंग चमा क्वेश्चन ने एकोई इंडिया की यूनियन होम मिनिस्टर अमना मणिपुर की इशू जे इलेक्शन मतुंग लोशन गनी अदुग लोशन बगी मागे प्रोसेस से डायलॉग के प्रोसेस की खुथांग दा हाइ कम्युनिटी एनी मक्से वारी सानारगा लोशन गनी हैवी वफम मुथमे पबुंग हाउ होपफुल आर यू काम यामना पबुंग आशा तोबगे मणिपुर की सिचुएशन जे लोशन गनी हैबसिदा करी हैबिंग पबुंग होय अखोइना गवर्नमेंट दा बोर्ड सेंटर नि स्टेट अखोइना पंगे जट पंग लाव लाव बगे नति तौगने हाइदि यम फैने तौगु तौरदि फैब तौमनदे नहामदगी तौरक्ति बु करिगिनो हाइबि योने बा तौगु तौने ना हाइदि अखोइना हामनदगी सजेशन पेरेना कोके लीडर मैतैना हाइबद तागदबा लैगनि अदुगा मैतैना हाइब तागद कुकीना हाइब तागदबा मैतै लैदगी मैतैना हाइब तागदबा कुकी लीडर लैगनि हाइ मैम दो गहतिदा अदुगा कनो दिल्ली दा पोरो नागा लुचिंगबा मैम यावलो मणिपुर की अदगी पांगल लुचिंगबा मैम यावलो इंडिया की चर्च लीडर अदगी अतोप अतोप धर्मी की लेबा मैम यावलो पॉलिटिकल लीडर मैम यावलो अदुगा कनो कनो तौरगा मणिपुर काइदनाबा अदु तौरो हाइरगा निथि जनवरी सारगा ए नोय सेपरे मिनिस्ट्रेशन तो नोय दने यारो मिते ने यारगो से आबनते पांगन न करे हरकनी अदु जाते कुंद्रा मरिंग साहागिदो अदु मैम दुगी अपन बम ओइबनिना अदु अमते सु यारोय अदु यारोय द बपोनिना अदु मपोट अदु जाति अमतन याथोकपसु ngमोयबा मैतेने याथोकप ngमोय पांगने याथोक ngमोय नागाने याथोक ngमोय अदु मोय मसाना इखोय लोगजेरे हाबसु यारोयबा अदु गवर्नमेंट सु इरायन पिथोकप यादेबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न सो एनी पार्टी की ओइबदा आर्टिकल 363 न चिंगम लेरिबा कोइ द इरायन आर्टिकल 3 लेरगा एते सेमलो किने न हाइबिदो खर बेरा लेनेबा मणिपुर की डिबेटेबल ओयाबा अदुना अदुगुम्बा मयाम म लेबनिना हानदगिसु अदु कौरगा वरि वताय जु सारेरगा लोशन नंबर करी यारोइदोइनो नै सेपरे मिनिस्ट्रेशन न हाइदो एमएसएससी नत्रो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नै एडीसी दो मपुंग फाबदो चामद चामम नत्रबसु चाम नते न हजि कुंत्रा खतनि पीरिदो 50% पीरे फाइनेंशियल पावर पीरे अदुगा चामन तंपाकी पंचायत छु अदु जिला परिषद छु अदुगा म्युनिसिपल काउंसिल छु पीरे हाइना हाइब काना अदु मोय मोयगे एमएलए तंपाकी छु तंपाक एमएलए न पंचायत शक्ति पिथोकपदा मोयदे बसा चाब फंगलोयना खल्ली सिंगी जु सिंगी एमएलए ने एदीसी द पिथो दे कोइ दे कला ममंगे द हाइब मंत्री ममिंग दे पलरोय अदु हाइब लेरिनेबको अदु ने अदु मे एदीसी दु तवरो अदु का चप चाबदु नोयगे फंगो सोमदसु अछि फंगलो हाइना हाइरेगा अदु की चप चा न तो मरम दे अदु नत्रगदी अखोइगे मोइना पामिबदु पेसु पेपम थोकते अदु पेरेन खनबसु मोइना फंगोयबा मोइगे लमेन तु हेनबा लालहोबा अदि कुकी मरकी अदुगुम्बा खोलाई पाइबा खरना अदुम तौदुरिनेबा पोचे अदुना अदुसु ओइरोइदबा पोट अमनेबा अदुमाइना भारत सरकार ना मणिपुर की दमुक्त खनबिरगदी तौबियो अदुगा हेन फबो यो हेन फदना मणिपुर बुचुम्बा शांति लेबा अमा मियोट मिने हेंदबा लेपाक अमा ओहेन मकांदा अखोना भारत सरकार से थागत कनेबा ओके थागत केनी डायलॉग कैन बी अ मीन्स हाइबजे हानादे जो हायर लाकपनी अदुना थेंगमले and still there is space between the Meitei and Kuki the Meitei Karadi, Kuki Meitei Karanang with the target of Meitei lady, Kuki Kurgi Wapam to target of Meitei lady, have a Manipugi, some public personalities in the time give Wapam Zida, Nasigi on this positive note, Manipuda, Amuha Santilako, or no, in the Home Minister, Amisana, give Wapam as there, Masida, I could give Manipumiana Sata, we have from the Tamzeraga, Nasida location to Logic dialogue. Aside sorry, I will give Manipur Sangnai River, Ikai Kunazir River, Socio-Political Commentator, Potshangbam Sonamani, Hanagi Senior, Hanagi Acting Chairperson, Manipur State Human Rights Commission, Amazon Senate Advocate, Khaidem, Loina Political Activist, Amazon Spokesperson, Manipur Press Congress Committee, Advocate Rabi, Ikoki Nasik Expert, Omopomukan, the Tagachari Kunbuchari. Loina Nasigi dialogue, Siba Hobby for me and Tabiki Manipur, Miambokan, Uchapuga, Mayamatakachari.
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and